Shalom, majua-jua manbanta kerina saitun sinikelngi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, jumpa kita ibas jambur saitun ta wari endah. Kata di bata si jadi persingat manbanta kerina saitun ibuat ibas Galati 6 ayat siwah nina. Maka ulamin kita erleja-leja erbahan si mehuli. Sebab aditutus ateta ndalanken si seh mepaksana si prani ulihna. Sehijenda pengogenta mari ras kitar toto. Isehken kami bebujur man bandu o Tuhan di bata. Malam dingin meriah ukur kami ngejakkan pengarak-ngarak nu sila pernah arleka empak kami. Bujur Tuhan di bata ibas kesempatan werenda. Engkau banci kami jumpa ibas jambur setun endah. Tuhan kamda gesi masuk-masuk kami gelah kami pe banjari pasu-pasu manturang rasina kami sideban. Bagai pe tambahi kepentar ras kebeluhan man kami. Maka ngasup kami ngangkai. Terlebih pe makaikan katandu sinti sinari i orati kami. Ibas gelar anakndu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ertoto. Amin. Senina ras turang saitun siniklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sadawari lit skala raja si termurumur ia kalak bayak ras pentar. Atena ngenen ugakin percibal kegeluhan rakyatna. Maka igantina bajuna alu baju perjuma. Bagai pe topina ras idorongna sada kereta dorong isina salu batu. Maka erdalania sehiebas sada eluk iambur kena batu ndai. Maka cubuni ia ibas sadaingan silandau sa ibas eluk endenari. Maka mentas serombongan pedagang ngelewati dalandai. Maka mintas kalenda jungut-jungut. Ugalah maka raja lam perdate kendalanta. Sikap kapna ibas singgasanana laitehna uga kita nina. Maka ikuti kalainda dalan syarah pinggir batundai maka lewat ia. Berikutnya mentaska pembantu raja sirahin ibas kerajaan entah pe istana raja, ia pe jungut-jungut icikurakina raja silam priateken kaisilit ibas lapisan masyarakat si teruh. Tapi ia pe eluk kenang cabat tundai maka terus kena keadalan. Si petelukan rehka skala perbapan perjumainya babana ulih jumana berat akapna idahna batundai lid i tengah dalan. Maka entah adi bagai bahaya kari kalak sideban Athena. Maka mis ampar kena baban nandai.
mis igeserna batu si tengah dalandai tamana ku pinggir. Jenari mencadung itama kena krina ersikap ia guna neruskan peralanna. Tapi idahna sada dompet itruh batu si geser nandade. Maka buatna dompet dai nena isina dengkal alu emas ras berlian. Bagai kapelik kaje sada tulisan raja si isina. Makai katakan bujur ibas raja nari mankala singgeser sandai. Koin emas enda ras berlian enda hadiah raja mankala singgit geser batu enda nina. Maka meriah kalukurna ibabana dompet daerah isina mul ia ku rumah. Senina ras turang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Usru ikatakan maka apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Sidah dai maka perjumainan dai ngonuan simuhuli erbahan simuhuli ya maka danaka ulihna ibas paksa silewat entah pe ibas paksa sire sueras ogen tandai ikatakan maka ulamin kita lejalja erbahan simuhuli ular lejalja artina jenda labosan artinya terus menerus katawari paksa pe pas entahlah pas waktuna tetap berbahan simuhuli sidah dai perjumandai situhuna ia pak salib ibas keberatan ia baba udih jumana simbuai berat akapna adi pendai terus kena sajar dalan banci dengan ia artina arah tepi dalan dai. Tapi kita kan ibas pusuh praten na pebujur mis ia ngadi. Tura ukurna guna geser entah pemindahkan batu dai. Sebab adi aku kar jelas kuidah tapi di teman si deban karla jelas idahna banci ia jongkang atena. Jadi purukurun si muhuli sidik ibasia. Labo ya jungut-jungut. Isi kakin sinamakan batu. Laka rukur pe bagainya. La bagai ibas pusu pratena. Tapi ya ngidah hal si positif ngenca. Adi jongkang kerikala si deban. Tentuna kalak ndai tentuna late ibas pinakitan. Emang aina sajan si jagana. Maka geserna batu ndai. Tolepe ikatakan jenda sebab adi tutu saat tendu dalam tensie seh mepaksana si prani ulih nanina. Jadi kalak si terus menerus rebahan kebaikan di tengah-tengah keguluna maka pasti dakna ulihna. Sitah maka kita rebahan si muhuli labo gelah kita selamatkan. Labo gelah dosa-dosa tak itu bus dibata. Labo gelah kita banci artina menang ibas kuasa maut nari. Sitah maka keselamatan lali hubungan naras perbahanan. Keselamatan sini tawarkan Tuhan Yesus metuhu-tuhu hadiah entah pe pemerai. Man ise kalak situ man Tuhan Yesus maka ia lo kena keselamatan Jadi adi bagai-dagai uga maka kita rebahan simuli tengah-tengah kegelunta. Endame tandana kita ngatakan bujur. Tandana meriah ukurta. Tandana malam mateta kita engkau itebus dibata. Engkau
kita menang ibas kuasa maut nari, ibas kuasa dosa nari. Maka si katakan bujur arau ngelakukan perubahan si muli di tengah-tengah kegelunta. Sebab enda mesituhuna gaya hidup kala sirkini teken, kala si engkau ngalakukan Tuhan Yesus sebagai juru selamatna. Ibas setiap kesempatan silit, maka enda harus dipakaikan. Ade sinen entah pesingan dek sadadeden ngatakan sama hidup ini adalah kesempatan nina. Maka adi sirsapi lagu nandai, maka tuh ibas setiap langkah kegelunta, maka sada kesempatan manbanta, kesempatan uga, kesempatan guna rebahan si muhuli, kesempatan guna banci jadi pasu-pasu mankala si deban. Senina rasturang seni kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Erlajar kita man perjumandai. Perjumandai ialah ngenen waktu si pas entahlah waktu si lapas guna nehken si muhuli, dalankan si muhuli di tengah-tengah kegeluna. Amin nagian berat akapna. Amin nagian latih akapna ibas pak saya. Ampar kenaka lebih beban nandade. Maka i geserna entah i piserna batu dai. Adik kita ibas nampati temanta, ibas rebahan si muhuli, ugange kira-kira. Entah kita ngenen kange artinya kesempatan silit. Entah keadaan si pas. Adik kalak misalkan minda penampat manbantah, si bereken adi meriah kurta. Kalak minda penampat manbantah si bereken adi jore purukurun talalit sinang delta. Kalak minda penampat manbantah si sampati iya adi artina bas kita laang kurangi. Entah bagai-bagai dengan kita nampati senina rasturang seninanta si deban. Entah bagai-bagai dengan kita rebahan si muhuli man teman-teman ta. Usurli istilah wari-wari nina. Sekalenda muhuli. Pagi laneka terperkuankan. Pagi nang bacar kakalia. Air kita ikan kaya. Air kita ikan situasi silit. Kita kalak sirkini teken. Kita kalak Kristen. Kita kalak singgo tek mandi bata. Maka lanai bagai harusna kita ndalankan kekelengan dalankan si muhli tengah-tengah gerunta. Kata wari pak sape. Entah lid perbebenta, entah lang. Entah lid buat entah lang. Tetap kita erbahan si muhuli rasturang rasinata si deban. Entah muhuli ban kalandai. Entah lang. Lah jadi ukuran guna nampati iya. Memang ibas ndalankan nampati teman adi pernah artina titik banau kurta. Enda memang labo suka. Artina kita rebahan si muhuli manbana. Tapi adi sidah uga perkuhate di bate. Sidah uga di bata engkau nebusi dosa-dosa anta. Engkau nyelamatkan kita ibas kuasa maut nari. Ibas kuasa dosa nari. Ibas kuasa kematian nari. Maka tentunya kita lane ertak tak karena siya. Sidah sendiri Tuhan Yesus. Amin negia ia benteri kalak. I uru-uru kalak. Bahkan i ciduri kalak pe. Tapi ia tetap nehken kekelengan. Git yang ngasapkan kesahna ikai persilang. Mate jena dikuburkan. Ras iwas wari petelukan. Ia bangkit ibas kematian nari. Isai kalak sitik manbana. Maka krina kala enda engkau selamat. Jadi di bata la artinya tak kena kesalahan ta. Tuhu ibre kena secara cuma-cuma manbanta. Maka ning kami sinaras turang setun sini kelingi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage kita belajar arah kai sini bahan perjume dan dai.
maka ia nampati langenan waktu, langenan situasi, kata wari pak sampai suwe ras Galatia 6 ayat si wahai dan dai. Si pindah gegeman di bata, maka kita ngasup dalam kenca di tengah-tengah kegeluntah. Ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, nggo ibegin kami katandu, nggo idah kami contoh arah skala perjuma, situ tuh encidahkan mereka contoh man kami uga ia nampati, uga ia arbahan si muhuli i tengah-tengah keguna. Labor kita kan situasi silit, labor kita kan kadana, tapi ilako kena kita kan igejap kena, maka kai silako kena adi muhuli silako kena, maka pasti pe ia kape perani si muhulika. Tuhan ajari kami, maka ngasuk kami dalam katandu ibas kata wari pak sampai gunang kelengi turang rasina kami. Ibas kelar anak Tuhan kami Yesus Kristus, kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sehijenda perjumpaan ta, jumpa kita ibas kesempatan sireh, sehat kita, si jaga, kini tekenta gelah kita tetap ngasuk dalamkan si menghuli si payo akap di batai tengah-tengah kegunta. Tuhan Yesus memberkati kerina kita. Amin.